To je sve bilo, nemaš nigde da prođe. A ovo je... Slogan, prvo. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Poštovani i dragi Vladimire Putinu, ne jednom u svojoj istoriji Srbija, mala slovenska zemlja, osjetila je veliku junaštvom i čojstvom ovenčanu rusku pomoć koju ste nam pružali, ne razmišljajući o posledicama po svoju državu i narod. Всей души поздравляю жителей Белграда и всех граждан Сербии с праздником. Od svega srca čestitam stanovnicima Beograda i svim državljanima Srbije srećan praznik. Желаю вам успехов, процветания. Uspeh i prosperiteta. Да здравствует братская Сербия. Živjela je bratska Srbija. Počinje centralni deo današnje svečanosti. Svečano pronose replike pumpovskih zastava iz Velikog rata i zastave jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Čelu Podešelova, pukovnik Dragan Bojić, zamjenik komandanta rečne flotile. Rada kopnene vojske, na čelu Podešelova, pukovnik u ovom trenutku u 10 multinacionalnih operacija. Moto Vojne akademije, čast je naša imovina. Na čelu Podešelova, potpukovnik raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva sa jedinicima za vazdušno osmatranje mešovite artiljerske brigade. Potpukovnik Milan Jojić. Poredak kolona pasta konstruisanih i proizvedenih pukovnog ešelona za svečane tribine srpskom uveličali ovaj dan. Živela Srbija! Stvarno je bilo fenomenalno, ovo je za sva vremena, za užitak i nešto ne iz Jagodine. Pa bilo je lepo, zaista. Došao sam iz Makedonije, uzeo sam ovu zastavu specijalno napravljena, srpska i ruska zajedno. To je general Draža Mihajlović. Da, inače njega dosta volim. Pa, sad tu istoriju ne poznajem toliko, već sam iz Makedonije, a volim isto generala. Gospodine, kako ste se proveli na mitingu? Da vam kažem, ovo je najlepši događaj u istoriji Srbije. Što?
Ovo je preporo za srpski narod. Ovo je najlepši dan u mom životu. Rusija majka.